Wet. Wet. Sakit banget. Hah? Ayo, woy. Oke, jalan. Wet. Wet. Sakit banget. Ini sakitnya lambung, kalau di dokter namanya GERD. Ya, benar. Masalah lambung ini GERD. Ini sedih, ori juga. Narik online, Pak. Hah? Narik online. Online? Iya, narik online. Gokar. Kar, oh, soleh, bonus. Oh, lagi parah ya, lagi sepi ya. Alhamdulillah kan ada ya. Cuma lagi nggak boleh keluar Jakarta. Nggak boleh? Lagi nggak boleh mudik. Nggak keluar nih. Sakit nggak nih? Nggak ya? Soleh, bohong banyak lah mentah. Masa sih? Nih, numpang lewat tuh. Tuh. Nahannya parah banget. Sedih banget deh. Soleh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pakai dingin. Terus cuma gini doang ya, Pak? Sakit banget tangannya tuh. Pakai trum katanya. Dari Limo ya, Pak? Cinere Depok. Semoga sembuh. Terima kasih udah subscribe